hula-hula kon anak baru bere. Ang giya manian mulai naruhan ni hula-hula kon. Tubuh anak mana sa tubuh anak tubuh baru dan sa tubuh baru. Naglumabi mabarak-barak ko sa ansilon sa maranakan baru na yun. At pinanginig masalah ini. Bapa daw inang da akaw punong napahoras ko ni. Aw pa man tung namawesi ito kaya hagar mau. Nani nga gudang paupuk ko alay nga rong lupay anak. Paupuk ko anak ko alay ang giya mamarhite-hite ulaw niya ka hula-hulaon mula daw kutulan niya nyo. Ang ilo hutuhan ni say marhite-hite ulaw ni hula-hula ko man yan paso-paso ni mata. Doho pabilisa tubuan na naroak ko domang. Takas na ba namang pagkasin namin pangiluak ko di bata. Seorang dok, ya boleh. Kalau ya bulan kagelet bisa luhut, sehari potong korban dua baru. Nah ini sih kita orang luar itu. Jangan sigat-sigat, udah sigat-sigat, ya, udah sigat-sigat. Dan nanti udah kau kita bergonta-gonta. Silakan. Nah, jadi udah sigat-sigat kamu. Ini masih noloku. Ini masih noloku. Marang na like ko bitaho, marang na helak ko bitaho, marang na berek ko bitaho, udah sigat-sigat. Sulit doa kabau ko bitaho, rabari cek kita. Molorong puas keringat iyo, dan turun perkataan tidak. Iyo, sehari bari cek kita. Jawab